buyurun, buyurun. Bakça. ما فيش مين ولا هنا خش على البيت كده Abi sağda su buyurun. Ne çiğ koca? Kemal'in korona. Bu zelma, 4 kilo demliyor. Abi sağda. 4 kilo demliyor, 4 kilo dem. Koronavirüs için millet pazara çıkmıyor, kimse evlerden çıkmıyor. Başka ne söyleyelim? İş olmuyor. Basun. ماسکه یعنی ملت وی تشتگی شره مدد به ماسک به الدیوان به گشی تقمیش بکن جبو نساقی جبو نخوشیا کرونا و بهوین اب نخوشی جناب وی ولاتی گشی هلی و سلامتی هر حمیر و هر ولاتیره قال جمع توني وامجي خو محافظه دكنو قال جمع توني ما عملت شاف خيمز برتينا نامري مجبور نمتين بازار ایش چوایه ولا بره باش بو جبر في قرانا ويرس دركتيه ولا ايش كتيه ايش نما چيد به ولا كاز ملت انا جحي خو ترسه نوير دري سوكي قافه ما فكش هاتن قرتين يعني خلق جحي خو ترسه نما تين باليه بازار يجي وايش كتيه او يعني ve naxoşiye jahki etkilemiş kiri tişteyen bejin bela herkes xol meja xabık yani tişti guambık zaten tınay az bakaya gopet kevi zaten demiri yani genellikle tişte mebis diye yani doktor jini kartış gibi herhalde millet xol meja xabık zaten roy pej vakta temizlik dıvır zaten insan ego xol meja xabık o xo temiz bik az bakaya penak zaten xode çiyas kiri be zaten